kari abantu kiro muri bwa Sky TV aho kugirebera hona antukushemerwa na munongo mbwiro obwa program yetu eyabura omukuru a program ojineberi ya Sky TV mbura mukaga ashayisha tuzekiro okwistasha zeitu ina ezekiro ntukutangira kandi ntukushemerwa munonga eyabura omukuru nefu muyabanyankore kandi turaho enju kweko beteine mukuru no kuzakubente ziteine nimi nangwa no kweko bishomero teine mukuru wario omwe ishomere ibintu basa obutaba kurungi abo kubandi batine kuri yebembera nabo cyo program yabura mukuru tugenda n'abakuru abo kwa bakuru tubega mu bintu binji munonga okusinga munonga abatikirize hemyaka hare antagamba nabo ibintu ebitari kumanya ningo mu byabire kwira itono twabetaka beire kukunka bakababaro emyaka ibaru tukiza aho ibatandikire hazi 2010 niho turi kutandikira ndeni tukirgayo atuija okwitya omyaka yito kitwakirizo konka ntwatwine kitwara giro kurgenyuma haze cyo nikitwaraho obundo kutwerezaho hare omwisho nawe cyo program eje yaburo mukuru nicyo Elia Sky TV ahabo kugira ngo ekatwegesa ebitari kumanya nebitari kumanya twongeraho okwega turukwayo no mwana nayega no mugurusi nayega no mukayikora nayega no mukazi muto nayega no mushaija mukuru nayega okurugera omuntu washanga kandi no wagamba nawe cyo nimbakira program yaburo mukuru ahari Sky TV nshangwa mbarara turi hari Macrista Road hayina kabatere ine Sky TV we are taking western to central and bringing back central to western omtebekanisa wa program eji nabanyitaka tshabe dativa tingasimire aha program yetu eyerizoba twino mujeni wetu erizoba oweshemo Christopher Subi narga omuseri yabugura omugombora eyacyahi omwishaza area igomba ninga shugomba west kurigeraho yemerere kandi district neya igomba nabwe cyo tukwisha kuganira nawe mpora nkabe ningushaba ko kuboriya TV ya oborho osteja matu na meisho ko kuboyina abantu bateje ha TV nabo barebe omuntu mukuru kwari kugamba ibigambo kimwe biro bishatu nambwe ninyowe dativa ati kugamba no muntu ndine kinkwaziremo nahabwe cyo umuntu mukuru wako banagamba wa mutega matu no kugamba ikigambo kimwe aha muntu munyabwenge nikikwanguhira omwogire cyo wayigamo haza kigira ahicya kutwara nabwe cyo nimbakiro guno murundi Sky TV nira abantu program ne yabura omukuru oishe mwe Christopher Subi nyonga banza kumanyizi na tarakumanya mbwenu final hanga yako ndetera yakumanya mbwenu twakushemerwa aha Sky TV kandi twashemero no kushanga omukaya we twashemero no kutwakira numanyo gwiro bakashana ko kubakarikari umuntu yajya kunhija no yerarikirira ko kambwendanga kwa kwiro umuntu yakujya atija nakwakira kusime mbabazi twasimarango kushanga muka n'umucyara na family twasimarango kutwakira abantu kureba Sky TV nibenje oyoboyishemwe nubasa kureba mu kamera baramutse ukora akundi yabo tendereza yabo bayoto mutendereze yabo baramutse tumukama simwe konkane ndamutse yanye bayishemwe iyo baramutse no tujyakira twakushemera kama simwe n'abashemera kama simwe omuserege twakushanga mwe ya eje yabugura kituru kumanya yaba nho wazari hwa kasarwa wera kitreka ki ngono gatankoma yokifanana chawaresi bani matwaragayo kuko byuma babure bafuka baje kumigombe gini ngurire ecyabere cyura byuma biti cyakibatize ngiye nuko kugenda kukonka kugenda bajya ngo kwa n'ubunyatsi bafuka baza kuronda ubunyatsi imyanya kitakabayeho ndayaya yafuraka namwe n'igomba hano tukagira ho twakituka na kumwargire wera nabo tuko banza hashitiya kashaje n'ibiri konka tukagira kujya tukata ikibugo ko kimara ameza ashatu mufuka mugenda murundo ubunyatsi mushana kuba kumugenda kandi shenge skazabo iriho no kwate myanya kabutakabayo tukazaba tufuka umwanya utakakwata shanje n'ibiri bwo twayikunda kwata umwanya noshoto niko cyabekira kabutaha buryo umuco bwavyo kufuka cyonga muntaka tatura ha mwanya kweza meza shatu kwaka ngwente za hamanyira ubwo rwa meza shatu cyuko kwa mumesha fuka zandi ngubundi sandiyo tugenda tinko nimaba
kwa Afrika ubwo muco gwabo imyanya ukatakeze kureka tutaka yongera yo mention nyenda kumenya mukamfurika ubu ko shanga umuntu yargabwera yatasya mukabunyoro mukaba mugenda mutogenda no manye hor kuza umuntu akababazayo eja kugambira akabaho kutata umuntu avanze muri koko zawe yungu cyo bosirikire yo kushemera washanga y'ubunyatsi tutahofa kugenda umuntu nuhabera kushaye barambo bakaba twise ko kufuka umuco w'abanyakore nabo akabaho okushaba baravuza kufurika nuko uremeze yahangiri bashama barana bataburimizi kuko ubutuyibona bukabufuka batwise bagenda bakata kabiri umuto ko kugenda mukaba mugenda umuto ko kaneza hati tumashimu mukaba mugenda muta n'amaguru no wari umaba bamutahaje bamukirekera ko bamutwara utakwase kugendesa arize ziro kabanza amagare gizana go bagagura bamutagara bamutsinda bamutwara yegwara mugendesa amaguru no mukazi bari nabana umukazi kwako bayinenda ningo mukazi ayinakerere kato nawo amuheka mugenda nuko ukijwa kukushwara bakabugenda mu kugenda murara kutyo mu mata mukabona okugamba kigambo kiro cyo kurara umuntu ayije ko kuyije na Afrika tugire ngo na yargaha na tasi ko handi ko nkakitandukana yarebeka ekayabantu ayemerera mu mwakira mutumwakira utari kumanya buzima takumanya muramukarisa mu mwakira muze yarko ngire ngo cyo cyakanyisa ubuzari manonga bakaba bakundana manonga manyimyanye ni yayanganisa byo kuko wera ukabatanga nabyo yarara mukashisha Afrika genda mu mweshere mugere muhuriro mutuma atene imikino mucyo no mwakira mu gihe cy'umuntu n'abandi bakabazara mwarara hazara buzima ubuzari bukanyabwo zari bukanye ko ndi yabyumuka yitinda atazara mushoboka batazeba ko ngo banyura ku moto bashobora ku moto bazaba ko beto no jangu n'abantu bona nuko babayire barikara uko bakambare bana kabantu indegeta kabayire mpango nkati imbwa wanga keta kezire mbihima ntabwo ni babayire Rwanda kabimba kabarwana batsiore nite zatsiore nabwata barwande muri Rwanda mu gibiya kuko batanu mukashe bashwe bihingirana bashengerana amabo banywana wanga kandi tunyanyiki yarisira wanga ntita tata yero mwanya tezaniro yatsi bihiye kiteganisa abantu cyabateganisa munonga kandi waza kwamara kubatura hamwe batora icyo gukimukashishinije kuko ndije kuko hata nkataho byenye mukanga umuntu haije umuntu abayembezire kutaho byenye barga bururi umuntu yabuza twita abantu aba atabamanya nabata nk'umuntu kurgaburu kutaho byenye mukanga haza umuntu kuyabe nagamba yagiye haza kunagire kumanya umuntu ngo nagira mukamubyenye ati tata atatenkuru ataka akamanyana nishe mbagifurika abantu kunkaho umuntu yakumuka gogo ya Islam kabugoyishe ko takiriho uruko baterana ndari banyandayo aza mukago kuguma nyete amukorata banete kabatera ndo kumufaka kwabo twagakayo kacenyuma ukazarwa gwera ukazaruha tata mutuzeshe tushaya kutsigireho kandi wazara uko nabarye tata ukari wa matarfazi kabukungu mukayikuru na ukari wa matatezere mujabayo bakakuzara wenga ukanzana abanyanyeza babiri umwarye kufa araho iyo bakuzara makaki niwo uko banza ningana kabona koresera bakafu konka nyinya na ngujanyaka kanzara mwaka makumyana na mwenda kwa kamena ko kumyana na mwenda kwa kamena ko okay mbwene uko niyo wazari hata ukorga kumwarye wera yo wazari mutakashikira
mukabanza kahimwa koratsa ho kahimwa koratsa kuza kwi mbona jango ni mukajaze wonye ndi mwana muto uri umwerere ko naje kwitegeto hagati iri muri Gombo mu mungurire kongo mukugamba ko kubana ugamba ati nyonganye nimba ndi aho mbora bagambo ko kikatu cyantarasho cye manyo kandaro konga nimbuza ngora tara history uko mukubuza abazire bagaba kugira ngo cyabafurire wera mugireho kugira ko kufuriko kwabe kubo nuko undi mwanya gwabere gufunze rero undi bakabamende mwanya muhango ningana ko bakwatira kandi umwanya gwaza gufunda bakaba bakwatira imyanya bakabahara rensi banguturiye Gombe n'ubunyatsi umwe kagahino rihire n'amazi bambuka amukutwa mukire twabanze ko umukirmoko warga cyayoko tukatumutwa tumuri Gomba nakisiti twaje kwata umwanya ko okay kwata imyanya nije kigamo nkindeganisa munonga noza kurora ngo bakayija bakwata imyanya umwanya kako bagutine banda babe bariho bakaba bariho bakwata mbayihamu bakaba bari mu kutuko koze wiza toizo umwanya w'amatogo n'umwanya gwawe yizire ababara mu bagenda kanto gwawe ngamwizanga zibanza amurka zagomba kutsibaza kampani wije waza ho mishomero bashomo ukashomera ngaho kutandika kushomoka mu makonka ganago atakira shiringi ubu ko ine yakenda nkajyanye n'imyaka 10 watandika kushoma myaka 10 umugeze utamwe waho usero bashaka ko nya waitu wani ashomerayo hati ukaba muri yahigomba kandi ashere hoje wasayo katwaro yo umugeze utamwe bwo kanaza bana waitu bari abarukana nese kutesa kusema honore no bano ko wa mali kuko apima baba kondana atoguma abo yarankamnyanya isho twantugamba kiri kuba bakundana nyuma ko abantu bakundana ije ko muri yazi ko turi ko kumayiro ati yashanga takushomo kuri kandi shemesa kubi yamshaba tata ati ngo namkwamutwaye yantwaye nina tangiye gushoma cyara akashomero kakike kabinyatsi ayigurwa ahurisa buri watana ko mu cyo kubanza myaka 10 cyo kubanza myaka 10 taburiti wine ngo mshomesa ukwishwa wakushomesize ko mu cyo kubanza gwagumakaho ushomesa wana ushomesa mwene bwa kiboka mu mataka karisiza kari umhoro murakana ati umeyana rwa ubona ashangiro no mushyo kandi mu mataka yisha wahumurika mwana wa happy one hamya ikumi watanga kushoma ukashangariye abandi barkwingana nayo ninga ni wawe rumko kandi uko ugushomesa muri bishogo katungana aba kamushorabo batukashama kumwana katantungana ho ukabumukanye mbajya so washomeraho shere primary washomeraho P1 na P2 kandi wanyayo bakwihayo wahizo kushoma ninga bakunda nagaruka kuno yowitu ashomera witu aho mayibo shomera cyakashate cyakatano natari cyamukaga ngace mu mutamu mwene kashomera 5 byongo yanyama naris kandi umugurisikana zehwenye bari umwojo wenga umwojo nyaka kandi no muri munanjara muto yanyama nashitama muri muna ubwo kiro ngari umusi so kwa heze cyamukaga umugurisi yagiye gushitama washitama nashitama konga wagabo wakuze ndakuzira nayo no bwabe no shoma wagabo wakuze bagiye tuka kandi ngakuma ko kanyamba okay yanyamu yashweje wantu harakibuzo cyanjye okwiya mu mwishomero ngo bakakwiya mu kurisa okunzire ninga ko watungire cyanso kabano kumsama ngani gumze mukani ukunda onka yanyamu abo kuba katene ndizo mwana okay so kwa ryo mwishomero hato wagaruka muka oyireho kurisa mu rugundo murimo hene ko kumundu murimo gwatere ingaro nangwa kagumanirisa ukagumanurisa obwina nintandika programu obwire butwine ebintu bigomere cyo kurebera na munonga bakutura mu town abenye umuntu
naja to mutawuni wota muterere ngo ryo no ija to kunshangayo bashe mutawuni utaya yo tagambere no butazara kantu kongeje urukundo yabereho kare yabere kuyiha ikakutaya iso wartamwewo no wata kumanya ngo no ija kunguka zo muhanda gompora nebigere yaboheza mbere bishatu ukagaruka ukashikomuka kwakira gashemero ejo rukundo hati obwiro buntu basa kujigaraho ne basa bitu weke ko takajigaraho tekero konza ne ikigaruka kandi urujomba cyangera hangera amasomo kuko zibitwe ko tarantirese muko tarangambire no kwako bari yonyine nakwakira ukari hore stontere kasimuka kumanya no wata kwangire ko gora yakukubuza munonga buze nakikubuza okay mwene muntu natwara kubanza kumutahira ngo mugambere akwetebekana size kuteka tekere aho kuba ino muginya ryo neje okay kongantu basa kugarraho rukunde y'inyuma ho nabo ko rukundo no bwero hati abakoreba Sky TV nyango bataka twata ko konka rukundo no bwero hati kongati teje yamane ko itsenke yakare ya hatshite hati markonde yakare ke andaketa tabwirimo okay kare muntu hata nka tatati nkakabanjiriza agira tati namuhereza Christophe ataba umwana wawe kandi unyekiro uryo shemerero nyorra umwana wawe konkati kiroho nikibasa ko konka tikitegerezaje bitkabona ko gushama kwiziri mu gushama ko kwiri ngo natwari tuna bana humka aho muhaka uwo kwabere Maria ngo atene bana amuhereza ngo agenda bumwana we yamukwatere ajya mutume mbona to muha ari mushoma kanje wamuhereza usinyo waburo ukaburo biro so abana usinje bayiburo bwirobo rukunde yabero bwirobo nangwa no kushima kwabe kutari kwinjo bwirobo nuko kwabikwezera umuntu kwato umwana akamuhereza umugezi abo ko ushanga no mukato umwana batakushoma ryo mukorere ni cyari gukora okay so weja wa umugosi yakwiye mu ishemero warisa washo yakushotera ryari yashonaga umushaka kagana mukaga kagana mushanje atari kukonshwera tashora mushangwa mutatu atoroka mushwera imyaka ibiri ayo kagana mwenda azabwanza tuwo bako twaje twatana kugana no yashora mukaza kubanza okushwera kwa kare tingu manyo bobere ko washobora ukabakora nko kwa hati kuko atukuru mushye kure bana na mugenzi wa Kampala ukakuretera bara nishari kutushura kwa hati ubwero ko gana mutaje akorara bakugande ejo hashwera umugarayi babo mtakatwaze tubuze kabihora n'abanyago bashwera bose baza mbuze imicwe mbuze uzabo we mbuza ibyo abantu babuza abandi yaho tukumara rwa kabiri wabere ijano no mushike mukuza kushwera ngo ushigabwa muri ibiri akata rukureba n'ubumanyi bakaba bakundi ko bakunda baziri iwe sho waza kushoroshera uwo tareba ushobora wabura kurebera abazere bawushobora wabura kurebera babuze wanaka azanaka n'umushyi ngana umumanya hano wabura mukutasara azanaka n'umushyi murongera atanati atozayo akata rukunya ngo umwana nayerebera umushyi bashyiza kumugambira ngo hariyo umwana nkayi n'umushyi hatushobora no yagenda umwanya gumwana ekegero bagimanya nabone bagabo buzi abayoborari abayobaji abatuburiyo bakaba babuza bashwera ikeje bakikunze ni buryo bagarara ngo garuke twaze tubuze bana baza kubuze ibyo uburiyo buriyo mkomo ngakwara makafiri bakaba batwara mnonga okutebeka nakweka bakutaha mushike ngomuka no mujo nabana babuza nabana babuza bishikabiranga kutegategera bakwereza bakujisa ngoko kwa hati bakujisa
baisha bazibisanga bakaba twarende bakabuje baje kisabasa abaza kwatarwa kwatarwa bikaze biza bari kucwa ati bakabaza kwatarwa neze bakucwa bintu kabiri byo okuyabura ibi batera kwatarwa zayo rero kujisaba bakaba bataje bisango itazabanza y'umushijo wanyuma bakaba kucwente bamura kucwamara no twari amaro bakucwamara yambonje kuzowana ko wanaka iyo kwekwa washabona ko kujukisa bakora ibiro baje bakujukisa bakarakaye bakobona ko kuje kwinjira twatugenda nazo mukamwisha kwinjirwa mutaka twirinde tugenda nete zitu mugire kwinjirwa tugiye kwinjirwa bagenda nazo ejo tuhamurembo bayembera bushikene barara butakana gukora bagiye ubu byabiro bikabiro abushiki baranaga bene bagenzi babahirankaye bazikwaza n'abakazi bato kugo washanga imitabara ndi kwijugira heremba bushiki bara itita kiruka nyinyicho skasteze na muyawe ahenti tayara nyicyo shanka ibiri mukama matemgo letera isho mushikina nyene abagabo shitamya babaze babivu kisaba bagarra yukabiri byamari bafyanga bikwetwanga bakwengara mu kimanyisa ngo bakwaje bekereza bashimira uyu mwana ubugenyo bwo kukiyo kwasheshe migenda kandi iyo gito kabirho nga kataro gito kabitenge ketekesi iyo kwarize bitwarete tabatu wagaito watwara umukazi numurara yo stop tumukugendera murare muyavuga numwashongora muyavuga banga mugarara yo mbamuguzira bivuge n'abeshongozi kwa tutara mugasheba babagira karako n'ibyo kureba ibyo kwatara bakaba bagani si umucaka mugiriya n'umwashongora n'umwe bugeni mutagorera mugira bashishe mugenda uba yabe hari kabwe maraka muraro wanaka yabo shatu n'umugore wanyu negera sama obwira bwibaka ku sente kazinga kaje sente 12 12 kazabaire ko bwiro kagara manda zimozatandika hatishoba kugira ngo hate zikakanye hati kanoja munezere kuba kugira ngo karizikazira munana mugaga 10 nga azakanye namba no gututka twinente kete makumunani okay so mwazayo mwahingira mwarara yo mwatwarende mukasheshe muheye mukazi wanyu twayosha yo nango kamushayo kamtarara yo mwarga kante bakoko nitubaba bageti msimuchakara muri nyama bamarwo n'umwashongora n'bevuga ni batangorera n'abatsigaze n'abakazi bato yamarga izo bakasha asawari cyangwa se amaguru yabigena wanyona koko ntukanye kumwanya murga kuno yombugenye bwa kuno umba shozari mukiza kwiko mukana ho yana bacanga bategereze nabo buryo bugenye bwo hatero ko nabona nabo mutaho mwabaze mukaza bamwakira bamurambuzeka kebigenzo y'ubutajuma yone nikisho cyo babere bashongara aho naboje bamushyize nyina zaranishiza ekisho ngore cyo baka nojimanye yakikuma kikacho cyo Rwanda wabo cyona kuligera Rwanda washoye mbeno Rwanda rikagira ekisho muri cyaro okay hati bamwetoroze kamigenzo yabakarembwe mirondiyana ashaka kwakana rwa kutahira umujo akashita mabere bishe zaranye nazara zamkitaho kweshonga bukara rumugeni kabutosha kweshonga ni bivuga n'ibijya binamba rwo mwana bari mu maro obwire buhakata no kuza akata no kuza mukanisa kubaitu rero ko waretse umukazi kuko baza kagushira umbuta rumwe
kutajwa wani barito mukazi wa mutasi umukana koko wahise koko beshi amakanisa gakaba gataro kagaruko katagaga manyere kusayi tukakiri umwira mwita amukayi nangwa boroke kabagiyo koko tukatajumba tukatajumba wetu okay umukazi uko ntango yava kuzara twatinda twenda tukazara abana babiri umwe yafu arahoma tuje twatana okay umukazi wareze kutana na waguma utanye umukazi akareka kumfurira ugumamo urkureba shanje n'ibiri bashera ubu tukahinyaho shanje n'eshatu wamuyanga uwanyu mukori kamuyaburunga amba tukagatura mukanisa ryaburunga ubwo nubona agahise no kuba kamushora mbarokore bayishe kaburiya barokore bayishe ni bahana bavuga ni bahabeshe ko baburunga tukikitini isoko ro kugana ko atandikiye niyo ko atandikiye gushinga nyamashake naraboneka narabagarika yabesha boje bamusebena abamashaka n'abantu nuko bari abari banyanyu ikumwe ibizindi nga abakandi sente mukaga bakaburiya barokora bayishe kaburiya barokora ukamuribota ukamushanga kawabiro rigomba nabo kamushorera bati utari kumanya umuntu yakuganda namuri tukarebana baza kutandika tukarebana mukanisa n'abatandika tubakata ko kujya mu mujana arebana mushiki abazere banyu bashwarira hatire kambuze katugire ngo kumwaza kwandikwa mwashiko mukanisa wamureba wambenga wamwanga nakahaba hoki mereka hoki umutarambeje wanje ningira undije umuntu ninga kikabo ni under kari bihana dakacho tukante bengana konkana bambengero wanyu baktation ukabeta umza ukaba kumamara rumujo wabo muhingiro mwaza wabo kingiro ugasheba bato mujo umza kutwera n'amatani nyo ko kureba rukuru wati atkaba bamuya umwana ko muri bushora niko mukitabo kuma babatu mukitabo muyihangu umukasheshe abo kumkamrambe vuga imwe nako cyo takajisha kumiremwe bahinyera bongane koko ngatajuka kacyo bakomeza babatu mukitabo koko kumshora muri boti abihana ribihana kandi kunde bari hano kandi umuntu ko ari bakashora na batari leta zanyu mugenda ibihano ubu mushyaza hagarika yataha bamutasi ikaniyaga batari namwe mushya nabona byango mujana nabo ndametera umutsinda sha nabo ibihano rara okay ungaranga yakunda yiwe tuwambenga tena ndamana tuyambenga batandika tukisa ikufari umuntu mukandiko wo mukanisa nohari kakundi nari kakundi okay mukandiko cha kutakwira mwagaitwa kakundi okay ranga yakunda yakora ati yakunda abo wita mugenzo umazima manya no kwitondije uyo no manya umuntu kwiha umugore weno gashora diano ngo mugore kureba kagenda nabanko ko uri umutanafu niyana nabaherero wanyamuza kwingirwa nabarero mugengo muri kujyo kurenga muze ntazatse mukakaruko abo kabatayitase ntubabare bamagwana kari umushyi batakibare betokutera uruko bayita bitura umukana boye bahunga abunka buje ko bayita ko cumta takabukora tugire ngo uko kushorwa abazere banyu nuko kwakomeza hama kaganya kwakakunze ubuzima ako akakuronda umukano giye arikumanya yakabara bamanya no babuzana bagera kabatabana umuntu yamushora nenga ngo yarena kana batungi akatwawe n'intwana mushi batakumanya kabakuze nabo ukabuba notina umukazusha ko wakushorera iti bushaka bari woto washo kayemana washo ubu nicyo none kumukoraho bako kumutera icyo cyono urarayo nakabinga mwene muri yabana yaje bamukoraho yajyana shona kubinga
When abana bakabahereza munongo kitinisa bayishe munongo no mukazi nawaga banahereza abyarge kitinisa washazana naza agira kutina guma munongo akata bitu cyakiye cyawe kandi ubotatiriza mwenda keko tije ngo akitiza mugenzi wawe atachabere sho ejo kasho kibinyungu kaciki mugenzi ko yabaronaza kuzirika kutiza babaza agenda kambara ashawasho amugambira mukiza atanakweriza mwene taro cyakiye cyaho umwana icyone cyatunga kikakirikisha okay noreba kinakuboze kino kumanya ngo wirobo kandi yo kukweno jangu mukatandika n'umukazi mwa ko gwatandira muna hati yabo mukayikuru wabo mugurisa cyumwini uzanyo kandi kunkureba hato ko hati toba kwesimira tukerondera nikitugumera kwishtimya keje yanyu hati nyebuza habwe ikintu gikorwa kite kandi cyanjaga kandi angwe mwabe mutashomera no kutwara hari kunga muguma hamwe muzikana witu mumanya no kutegeko kukayamba munonga kati yamba ewa kuberoze ko tyawe umukazi to kumutegeka to kugira cyo gukora umwana muri abana mutegeko nubuka none kumgira iwo tateri ngo tawo mutegekere wata umwana muri ya mutahomonye cyo muze kuyama iwa mukora ukabotena ngo babiba mu ituru ko mishona ibyara umushikure kayamuhera atamugamba kwa kwimukufura yamugamba icyo cyatende to kwikama umuzo bishesha azomuntenesha umushityo bishesha agahanya zarabundi azasiba rugahorenga Maria Sky TV niraka ry'abantu program ne yabura umukuru kandi turiyo makago ishemwe Christopher Subi narga umurugura umuricyahi umurigomba nka district ejyabekiretera mako gumaho no kwise wirobo no kugira ngo akaho kutina umujeje agabana umwana agabana atinishe namwe kitinza manye ko kubarohereza mu ntekitinza cyo kandi kwetera ku mutina no kumwerinda no yo ntakorekya kandi namwe ntarabanta bakineje najye umuntu najatereka ntakoreki bakandeba ntakoreki umuntu akandeba ntakoreki tatakandeba ninga mawe haza okiretera kutina umuzere kandi umukunzire haza kikwiste hari nuko umukazi hatabasheje nabatera umukazi kuyahora yasima abo kuba no mukazi wakamweshurira bakagabavuga ine ahabugenyi gwera ninga unkore ninga babuganda university nambe nebyo bazara n'umwana wo kubanza umushiki atari kumanya ngo mwojo no Christopher guninga no Dativa no mushiki yagabata kumanya ujo umbesho mwojo hatebe bija mwanyuma kandi bwanyuma eshisha abo ko umuntu yabundi abanatekateka ngo arazo kufero Christopher naza kushanga maybe ainortoche ainente ainimotoka yo kugenda mutakuza kugenda rugere hatagishanga bitari yaba disappointed kimure televiziyo nabo icyo Christopher tugira ngo kutina no koreza abazari kitinisa nicyo cyabe kiretero bunda makagashika hare kandi ahibashika hamyaka yabo Maria Sky TV niraka ry'abantu program ne yabo mukuru Dativa gatshabe tinkasimira ngoma zina ganje turiyo makagoyishe mu Christopher Subi twaza kumura ukake ntuzaga kaneshito kaketi cya kabiri aba program weje utakarga Sky TV irakari abantu konga shunze kanibo kirakweshongora totera yo kamu icyenda ngomye kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti icyenda ngomye kabiriti ora kacunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushobora karyo maduka no masupermarket gono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5 Sky TV irakari abantu Abarche yumuka humuro Maria Sky TV iraka ry'abantu program eyabura omukuru egendwa bwira omutebekanisa wayo ne Dativa Kachabe a program ejine Maria Sky TV borwa mukaga
okuruga shaha ishatu z'ekiro okuhisa shaha ina ez'ekiro kandi neberi ya radio 5 buri sande okuruga shaha ishatu z'ekiro okuhisa shaha ina ez'ekiro eyabura omukuru program abana bato nibafa buri izooba abakazi nibarugwa mwenda buri izooba accidents nizita abantu endwara nizita abantu amarwa nigayita abantu endwara cancer pressure sukari sirimu nibita abantu kungaranga kwa kozi muri byona wareba wagumuhumwa rugukubanza enda yawe utarigiremo ukashomokeza accidents zitakwize noza Kampala buri izooba noza university ukashwera ukazara abana ukakora ukahitya myaka 58 noboshe menge kusimara hanga ombuza benagambe ekigambo yajya taza atito abantu twaze mu kanisa to kubasa kwereza hanga ekintu abo ko barahanga no warutegeka ibintu byo nebyo munsi no gwakubiwe nani hasitene cyo kumuha koreke cyo kumuha waze mu kanisa no kumuramya no kumuhimbisa no kumutahigura nabo ecyo kwakwite myaka ejo sima kandi urushemerero abo kuba yakwitege myaka abandi nabagenda abandi bakafa batagishize ukako kugisya osima embabazi mukabasimwe program tiyo yabura mukuru kandi tukigamba no weshe mu Christopher Garho ekigambo kitari kurebuka munonge birebi kikaba kivukanye namwe ntate no kukirugambo bakigamba ha muntu abantu bakangarana bagabaje ngo uburari kikaba kibagimanisa cyo mu nyakuri uburari shite ubutumwa twakumukaye kagenda cyacyo uburari akatsiga hisha akatsiga nyene akatsiga yakaya akatsiga ibintu kagenda no babitekerare nako mufumte yakahara rofira mutum utafire mutum takurara anarara utafire mutum no kugumuka yakawara ibintu bishakorisha kazika nyene okuzika tozi kumfuwa okuzika umuntu muzika cyurire ukamera shomuri season muondekera ubukaba hukumwenda romoro hakaba hukutegeka kwingi ubutwakurire ubwo umwana w'umutima ishe amutegeka bamutegeka baza kufajana na mate atuga umwana w'umutima nari areka ingwe n'ikire no waburutse kakagera amarota gatandikira izo nakarega kabagaruka kungabo nje umuntu akabanywa marwa kunga gumyende umuntu akabanywa marwa agumyeka umuntu akabanywa marwa gumye mukazi ukunkati kigumira umuntu kwari kunywa marwa yarenzya takutsigaza kandi kashuto bugo tubetekera leta mbaji hata bwenki amaro karega kabagaruka ngo umuntu agumye ibintu kunkati nagabo ho gakagaruho okugumye ibintu nogabwe n'umutima amaroga kaga nagoga kakagashora mukazi kaganywa nisigarite mukagotari yemwe niwaba yohente abateranda ko namarwa bo mukatari bankahi umunywana kushengera marwa cyakora takwende umuni umusindikira umuni wabarurebera wajikona cyabara umusyo kamushwera kana maroga kagakora konko ugarenze no kufumutima na hatu kufumutima ugarenze na kufumutima hati ebyabe bitugaita kare n'ibyabe bigaita abantu bakashikana amaroga kabagara abako umuntu akabanywa marwa no mnywanwe nyonja karamutwara murara mukashesha imukasha areba babo akiza kurugayo agenda nende nabone ukambagira mukunzi rukondekero abo hato kumwana atitara kumuri wa MP kimya cyo gushikira kaziba icyo nukobiri tukabiri ngakamutegera kamwita konda hata rukonkani kitiyo yitwiri yitwiri konka mwana ona tukajigara ho yitwiri yo kubanza kumanya nchiko waranga kwa kwata mukonkate mugari akaka mabi makaba konda na munonga kaso babatakunde ni mabuya barakonda mukenze barahirara amuhumuka zuwe amuhente ekejeta hamogiza bomwe mukunda bwira cyo kujya kwamgiza umukazi ntabwo natara ndwara rukunda tekebona makaba konda na munonga cyane atoje mpoto umwashwiro shomero bije shwiro tashobora umuntu atura Kampala uzari yakabugura bashangane nga tyakibo
kimwe tingo ngorkone keje na sagarka iwa maruka ganyo ai bakandi hano kandi hano nabona agagiso bagenzi banje ikinyumwe iki cyabajya mu kiriseta katora taganywere kunka ko nagajana bihano nagajana raro umuyishwana n'ikitira n'abandi ngo batata kandi kuko ganyuta kamerete no kitaha ko nabaranyije mbinga kasheshe n'ije ngo ngurkantasi niyo ntukira uko cyeka biro shatunganya kanyamunga marware n'ubongorgira ati cyenda n'ibyo naje umwana nira kwika ukaja waje wari kugara kuzumukanisa kuko kanyamaro ibindi bino biretwa amara mbwenu ukajari yaroko juru kazumukanisa kanisa tukagiza mukana muri Rwanda kajunu no ubukshwero buma wakaroko kagani atano wayaretse ro kosta yumuka katino bakagani kanya namukatata barokoka batwa ntabwo batubona ishoma kaganena tutamuganisa twitamu umwako burushuti kagane na kagane tano twatwaje mukanisa noza kurokoka akaba habayire kuki ngani none kandi fukuzika tata nabi ngana matfungu mama bameje kontesa tata kabaza narokoka onarimo cyo wabere utamanyirire cyo utamanyirire cyo muto itubuto konka cyane ne rwaranga yajonda kimwe nari mako tazikirisho ko bicaga namako bakora abanyamaro bari mukaka enteze kazira gwatata kandi kona munonga teze kazira gwatata no hero ko wamzikire ko wagize naje ngamukazi katata ndakigambe cyo hora cyabiyana kandi ko naje ngona muzika n'ubundi n'ikirungi umuntu kugira ate kintu kinga cyagwata teze kazira gwata n'ikindi kirungi kandi nyo kandi tata kankunda munongo byanyu rumisha mu mago naganda rukagana mukaga yashwera mukazi ubu ko banze kagana Kenya wakagana mwenda shanje never twatana yatahubu yambaye nyonga turaho umukazwe baragara ko wabo tino muja ko nkata makuru aranyaka mbone namukunda munonga nagabaniyo akatizarabo kurisana na marumunange wone yaguma yashama amana kaza sini yakana wona na hampereka yamuyayo uko gushima kutari umukaka kuno ya gushima kutariyo kikakiriyente atazagazagira uzabari nyingi yamushorore ntero yamushorore mukazi narukuka ngo kamuzika mutayemuka narukuka namweteseza mabona batigire n'umurokore abenye umuntu najatinye ko nagire kurokoka atinkazo mu kanisa habura nakishiyagambire cyangwa ataho undi cyo gihe tukaba turi mu rukungano ati kibagambire cyangwa ataho iyo kaje murahe yuko nabona kaje musinzire eje barokore no burengire bayijaho mukombo wote barara wote mukombo umwitumbero nkargoma rwashano shote skaze nkamushanje shayi kumene bakora bakora bose cyane kumiyamo muri korea batendereza yabura kwa marwa gamugitsire no kimwisha kumutogo yakaje vupa no matakosi yaganda yaho tawujuze wamabo okumuraze mu woto mbakise bitu tanga tumanyane nkoko nashara na turagata najama usinzire banyakira ngo bamuna nabitese atanaje batendereza nabitese naje nayitura tatanaje atarangane yabari kandi bakaba bamenya ngo ndahanga kwa batakente tarangane yabari bakaba takamanyira hano bashaka kuruka bigeteke tarangane yabari mawarga tendereza no yari umurokore wakari muri abaroko umuguru satakarokokire we wakafata rokokire kakwanga tende yafungu kutatafiri namweteseza namushaka kusasira atana kusasira atargira bana kokana etese
omukayikuru n'umugore se ukujengwa kwa niye cyo kubaza niyo mwoje mukuru wabiro rweshahejo no murumuna wa no mwerere ko ngani wabiro no bareba ukoroko kakoba kakwakira bata umutima yabo bakakwakira munonga kandi ubu tububa zari maka kashona nanye manari no bishakata kamateta kujya indaro mu moto indaro mbyaro ngwino bakashimira munonga bamango batunga umuziki ngo n'abaziki n'abakamera n'abarebera kiranga batwarire bansugo mukayabo koko bari bakesimusane yogeze kazira gwatatu munonga busa kwazireka kasika tatu tena sirika unabana kwa ntikasta kasika tatu mwe kuko mbashabira nyonje tini mbashabira abuko ranga kanja tutishuka barakubinga marukota rugacwiri ataranga twakwe kwati wenda kanya tabana bugumu bashabira baricyo kwatahamari kandi baba batana umukoro tukumwishengereza itutiba batibinga bukatitera kandi azamanye ko kumusha ko kutoshengereza Christophe ko nuko kuretsere twagumanye ko kuretsere ubwana abo ko kutoshengereza to uyu muzaire wanje to kunyeshengereza biyero kabe no kusikiragiyo cyawe kikoromoro nuko cyitero twito tukabona bana kandi batera tumusheje n'ukugura umutera itubuka gutera n'umukozi wana kuri n'abantu bakoreba tushoshe umunonga cyangwa shangara kama kutera cy'uko mbaboneka kandi uyikanga zaka akoje makoko akwenda ati umugero ko mwana wahati ni dina itezereka tambire bintu dina yizere yatana bintu n'amazima komple ebinge bitandukanye yabita manyo mwana kati no kutero kati no kubingwa itubuka batoka nabo kazanataza ko marasana tene mukazi ngwishatu wagano mu mwaka ukuruko kuko no kushomoka kaja kwatambukana kwaita mwe kabita mu kwatanda yabo kutegeka umwana kikakikuru umukazi wo kubanza ukabuzana abana babiri wa kabiri banga yabo kuzana yaba abana banga ugo tukafisa munonga n'amazara mwende hatwina abana bana hoje babiri mushyo babiri turashomere kwikahare konka iwa abantu bashomesa bawe bashomere no urano kunda ngo bashomesa umubajura mu mujo mwe ane diploma abakabura n'amara yagiye kushorariya mushyo nawe yajwara wari kashwe no Kampala n'indoma yabo konka yo no tarashomere konka waburo kushomera no kwenda no shomesa abana bashomera n'abana babo bona bari mu mashomero iwo kashorerwasho gashorerwa tata iwo abana babo bashorere ninga bakakuretera abakazi bakazi bashorere naho no gumushomera nawe ndamako yabuziraga abarije kumushorera wamusimira wabyota nakundeke iki yakikiriza bayaza yareba nacyo shora tariwe n'umushi no wasimeka ko kaza yareba n'umushi kungoga bosimire katiste omuntu bagogwa no manyotekeji ne basekorwa mu muntu icyo kakikora nibona marondera nabo barebana barebana kugaka ko wangisime azana bahirwa nabo tubayangana barebana bakaza ba cyabaho umumojoka murondere kakanga noronda handi noronda hano gihuta shitipayamo ukajya twara umungo yayirondera tinkurondera okay umukanisa warokokere wataha umukanisa umukanisa kandi wakikamo nakikamo kimwe abakwanye no gukurambura mbeto wishe mu Christopher Silvio Igogo akakwate kawe ne kanisa karkata ngo wishe mwene kanisa karkata tiyina na ejo nikikundira kimwe munonga ndanuko bakora style we kanisa ya gukora uko no mwabare wanyu urabanda maneka umwabare wetu nakonde kanisa nakona abanyute ndwanagana nabahore naki akikundira kimwe yagiyeyo natakata mukanisa wagira muto bwanagana nabaho ndwanagana nabaho aho abeshi mu bukushanga bari mu kanisa
ukashanga abo n'umwahuri wabo ni 98 atari kurebana mu kanisa ntabara mu burokore ninga ntabara mu bakristo n'abarokore ane kanisa ibiro barokore bo kuma yabo mu y'abantu bona bueno owishe maka tugira umurokore umurokore tarwana ntaro atumuri kuko uri umurokore warebana urwana ntaro toro umurokore wawe no ugiye tunga bitari burungi mbone uburokore wawe ukanisa burye mutayagamba mbugo nyatsi yambuzana yakugandara arikajya obori yabo tuye n'abantu boshana n'abantu myanya uri n'abana abataka uri n'abana uri bokutura nabo nkate baravuye ku rwo mwiguru bakusayiningira ho nozo mwiguru bakasayininga abantu abo bakasayininga na mnonga bo tuye na nyine rutaro n'abantu n'abakamwana banje abana banje kati najungu bona kabushara najungu bana ubwo mushobora na mutabana waje mukuru taro mukamwana nyirona kazara handarko ngabona abana banje aho kwa no bakira ni baziri kuna kubakira baziri bizima kana yuwazarira bayibaho abana banje bizima okay umbwire mwabe numfugira muri muzoko utegeke bukabura burunje ko bwa president Museveni inga bukabura buri utegeke wa burunje utwahere no wakabaka ko kabote ko yamwira wabanye aza kwamina mbone wakorete bukabanye utegeke burunje turebero abo batakira kwitegereza ubwo bamwe batakira kwitegereza bariko ndagenda abantu kanjye muri abantu kuko president akaturetera ubwabe yatije ngo umuntu agore cyari kwenda mbone no kureba mutakwenda none ajya atagenda tayine cyo gukora kuko n'umutegeko ubwabe bwana okay kuko mutegeke cyo nyuma nabo tene cyo wabigize kandi twabarekera tukabashanga ukaterekaho utegeke wawe kanu ubu Museveni yihiro kabana washitira abantu kanyaga ibintu abantu bakafuka bakayikanga bana ngo nuko twunga ibintu byago mu nyaja mu baza ngwera bamuba ubabote mbo kaba uko baza tubarabiri ahubwo muhima katakashwerere katakaroye umuhima ko yagiye kuyakwatira imbuno utakana mu bwakwa namano ubote yawe kabaka ukabaseka ukashana tunyamaro kawe batagana batingura babagana shibagahe amaduka mu mabara abaganda kuko kwabare mutugame funga kuko re ishamba kuko nihunga ishamba basa amaduka bakwana n'itubata kabatakaye kandi batukunda kumuhima ngo katakarwanye umuhima ningo munyankore kacyo munyankore wene ko akwatse mbuno ubo batakukubanga n'ubu bagana urutari uwo mukaga bakongera makagashi bongo ntambo n'umwe ndakancu mutomo ko jita kugereza atwara mirwaro kanani twatwara gumito zango tetegeze mutoka mahera hino ku Kampala bahunga bona bakangite twaguma aho bimaga batamukora abatakamwangira bueno bona ko tubarataberere bibi ko koretse bwafate ino kwasa wagama kecho ino kubasa kuchikwato kundi tuatere ibintu y'abantu amatakana gayiba kifuba hato mu kifumu umuntu mu government nakiriza kari umuntu ariyetaho umuntu nakiriza ibintu y'umuntu abiyetaho kandi oreba atine njona agira ati kintu kine cyangira ndo cyapa kicukura kitaho hato umuntu waje utibintu rukayiba byanyu nonje yanarebe ibintu biyiwa ati nayasa kubuza tukane ntandi saho yazana ati yona kabyasha akonga akitwa yemereireho munonga no kumanya ngo hona nabyibwa hati buriya kubyara byibwa ubure ubwambe kukate nabibwa kandi kigali kakigambo abantu bakimanye manonga busema okay icyo kirungi aho ngo twashaka turi mu ihangari ya Uganda akandi Uganda hito kwese yimeramo ubundo kikuba kibi ahandi no basa kushaka gutene bwaye bugamba nango tintorine runa Christopher yangabi no
no fana cyo kandi no kigamba no rara mu mkomo. Okay, nikirungi. Abasheja barukutana n'abakazi babo burizo bariyamukamo. Waba tugizire ngo rukundo no kunda bazaire banyu nicyo kirekire hamaka. Ko ngato kutana umaka kuri yahigura munonga. Kureba ko nugira mu nje basa ko ngirizwa cyabana kandi bakunda bazaire babo. Abishikana bakunda banyina zarabona ngo bandi kabatakutaha nabo ngo ubundi nuko babere bizubu kandi batahagampara n'ingambara ninga witorshere n'ingigomba abazaire kabarwera nugira ngo ukikuretera kutana ko nikibirebe cyo ngwene kingi mwe kucyabo kubanya niyo umuntu butajuno hata akaje twingani eno umushita cyane kutegekwa mujo kandi mwana mugashema mu nobwenge bako batekereze najyariye nayo basaze takumitegeka kandi harema bari mu makako natakibaho ukujya ngo umushikina umujo namutegeka namukereze bueno mwe utakuko bitajuno bugira pakure tumo wawe gatukutegeka tokana ndakongera uta batana nje cyabo ko hatano no kwekora cyo kirite bushime umushina hiwa umwaka bwa karushangari mu tabana natonde dukunge ba twacyane kutegeko twakigambana kikeretse rakayako akira abagusa bakiri mu myaka yawe ninga bakurengireho abakiremero mbakamana babo ngarware ndwara umutabana girwara mukamwana girwara mukaza girwara ubona ubutajuno ubukamwe ni mugamba ki ukoranga kanye ko kati bangu n'ubutajuno abo kubona ibyo twazarira mu ibyo urubaje wihangaritu ndonga ubwo kika kitari kibi ubukore bakaba batitera babatwaka bakamukwaka kumana wa mushwere ibiri yayenda ngo n'abatajunga bakiriyo yangata rukonda kukera ribona ukabwengi bakiriyo ko ngayo bajundo no mumanya kubahereze mbaze nje nanyendo mbaze gukumuhereza ambaze bakuru kataro gundo mbaze wambura wamubujurize ko wakizire yahirwa yikereza nagumbaze taro gundo mbaze gukishaka go tukabafunde bamuravunga tukabatambira ndango ko rutambike bare tukutamba kwafira bueno umugurso wakira hamya yakejo umbazo kubasa kutambira tabakikujuma ngo wagwisaka ngo wacyura ikikubasa kutambira no kurokoka konga tarogende abantu kababurire ngira amakarisa kagaburire gashuru bakize skureta kizire manyo utekere tucumye ko bakanga ko kuzamushana ngo imico yawe metari yako kujye ko bakwikiriza ngiri baburire to insite kukizire kuko wagenda niki katebekana cyugurama kagatetebekanye kandi nabana bato bahati abashobora ibito bakikugenda tabakomanya no kimutasi mushagata kugenda kandi umwasinge mbere ko umushwaraga nyawaje mpunde hoki kandi kiragira uko batakuzire mane kiragira ni kiraba nibura kandi twabaye bahati biragitobana kureka bahati umwe bakene hanze zero bahati batani bagora abagurse ni bagora bukuri baza bakaza batanu babashwara no kuyagura kandi abamukunze mutu wakunda bakanga nawe kokara naza kumuriya nakunda se abene se ajya tubona byaremye mbwe namzire cyo kuntu barakuva kandi warwe se ukafiri ubona butashuma ikibuzo cyambere twanza kwenera program yetu hariho abanyakore bambakita cyukoraga abana mbwe n'umuntu akaba nacomesa yatugenda abazaire atabana kuba kubatera tukababatera n'umuntu kubeteza abo bana banokora nako kuba mwina habwato umbirotinente z'abana banje nako kuba nogamba kayo mwana wanje ninga ibintu by'abana banje hato mwana kito umuntu kuma no bakabatakozere ibintu by'ine nebi mwene muntu kyabe natugamba yaje kumukukero kufa atabana beje kubita bwo nimbagira ngo ibintu nebya mwene koraga no shoto umurumyo nyankore no ndabeta ritereze kikandi bakiri kintu kikuru akonka
umishitku yaba iraraga katugire ngo hata ngo mugurusi wawe yakoraga yaraga mu rumo nawe abishiki bakaba baraga ito umurembo wo gwa hati bakaba batabaraga bushye umushyirambonete akaje kujya hagwa mu myanya yabagomereho naho umushyi yakuze azera abana azowishe bamuhente ngorwe ngweri konka kandi imyaka yo hagati yaho babaraga kuki kibarete magana n'umushyi umuhente itana na rikumi kabataraga cyangwa imyanya kabatanyiba ibintu byo bizirukira kandi gavumenti yatambire no gushoroka mu nabona abana ekyabiri kitabara gisenyuma bakaba batafayo abana akujya kuyaba nicyo umushiki yabashora kugira ngo ya no wiba yatunga ibi obutaraga abana bo tureberaho ibushize abantu abana nibitana ubwo wazigire munongishe ati nyonga zika munonga niba bashimiye kwa bindi bahakanze igitabo cyo buragwa urware ndureshe kera bizo mukoti abaziri bakore cyo kuyahoje aho kumuzeri kufa akakora twenduri yabana kigomere nkikora munongo shanga umuntu akayihumurira kandi umurokora ari umusinge we konka izina rw'amahoro manyumbubi abana barwandita kandi rwandende mwaza kugira mutama akaganyu kurenga umuraza kurugaho nishaza mukonka kumuraza kurugaho ngo mware watsigama kagategekeye mbaruka kandi bituru konyakata habo kushaka manyito uzaba boito ibintu ko ngorasho yafu munonga n'ikigambo cyo yavuze baba baganisiza ngo nahite mu bagamba no kibacyurire keke cyo gamba aho kumanya urutaruro rero wana ko wananga atomwana mwe byakara ko muhi byakare rero baratoka karamu ahaneka ninyo nabona kigaraka yaki watandikana cy'urukundo umuntu ashokeraho muhurana mu ikerrezo mbanda mwaza kweta kubaganisiza konkate numuza kweta dativa kuja kubaganisiza abana bawe ngabanye n'urubasho yego babo kandi abaza abana kandi bakuterana abana kuko ndahanga no higo waragaka yamwana busingi konka batenti gezeho ukutsaba babaganisiza tukabakujya mu marahanga batagira kwanda ko kanise mu wagamba umuhigo umishitwi yawe irashoyerwa yashikaye abo kubakore mu makakare kukaba kuba mbene kikaba kibakiro konka kitari munonga konka katugire ngo yabageza aho yaremo yagaraka umishitwi akabashikira yashyira kwisha yabakiro ko batashashira mu nyaba mu myanya ashyira mu myanya munyanya bishe uko yashaka mu myanya munonga akibari yo kushorwa handa rgaho nashorwa akiba yakuzira kumaho munyanya muzika kubyagenda biti hati kigomere na munyanya n'ubwo kubataka fire cyo kutamuka nacyo cyo kandi kwerekeza uriyo murokore no kunde kanisa ekisho ngoroka kimwe cya zaburi cyo rukunda niki kigiye kiri magana abiri makumukagana cyuma kigira kita asakangera imbabazi abo konkataro ma yaje nanya umufa kwindwa nani mfu abandi babasabwa batakukimanya ngira ngo watu shongora mukakoransi n'ubundi akimenya ndi cyo kureba Sky TV koma esakangere mbabazi ingeze takare waka obuya fera gorokosa eshagamaye kashesheka n'ibindi okay mukabasimwe yabere mnongo weshemwe Christopher Subi mukamasimo kwitwikiriza ngo tukushange muka yawe mukamasimo no kutwakira embabazi zizabo herizo bo kurebana hatishabera hangamu na nyentra kari kutwa twagire gargaha tugarike tushange oroho kandi twashemerwa mnonga mwebare mnonga bari kureba Sky TV atutaka hene ile programu itotoba ndinda programu ko mujwe kandi twaturi mu makagaba rokore programu tugendera neshara konga tutakashabira na kwasima no kubebaza abatureba kurwe twatandikira programu yo kwistisha heji mwebare mnonga ekanye sije ngo gire bwayegamo abana tugucira umuze kandi gwatuhamagwa baho gukwa kanzobura gobo bazire betu rero umuzeri agaba yafira ari umurokore
hati rero tumuzaha igurizi na ryo torobati na torokoze bitorokuzamo Burundi torokoze nyabura mu tugerinde tureke kuvuza amazina gabazere bitu bakiruho nabatakiruho ni hano tugerinde umuco gw'abanyankore n'ikintu kibi mbone tugerinde muzire kwara humure yargaho izina rye rugumere protected rugumere rinzirwe tumanye ngo akumura ibintu byo byagumaho ukora abagane nuko kuyikirize hati abazere batayire na ngomba turagakari ahubwo muzere wakushomesa kugum cyo kubanza akakwistya university ukora gukuno yenda ku nabakoragire kureke cyakwija kwa no kongera yebyo ebi yakwireka ntabwo cyo twatejya abazere beitu kandi tuhereze kitinisa abaguruse n'abakayikuru abakiriyo mu trade yira Christopher bagira ngo tuza kwafutira muravunga ngo nubatambira kureka tukirize kigambo cya hanga cyo nicyo cyatukiza ejo ndwara ntabwo cyo muri barabatandukana ito program eji eyabura mukuru Sky TV n'irakari y'abantu program nebero wa mukaga kurugasha zaitu ishatu kuzashahina ezekyo kandi nebero ya radio 5 kurugasha ishatu okuzashaha ina ezekyo awa program yeri zoba nabanyeta dativa kachabe kandi no mugenyi witwe yeri zoba yabari wishemo Christopher Subi narga umuseri yabugura umusabu count ningashegomborra eyacyahi kandi ishazane rya Gomba ningashi Igomba West kugera hori district ni Igomba twaza kwendera program eji awishe mwe naza kushapsa rero tendere program yetu nyana wetu tukunda tiri mushe gawe abanza kusima kureta abana bitu abatkorera mu gihugu babenda rigene cyo kwirukanga cyabo washyiraha nibugambo y'utantagamba no gukunda kwabo iwana utagambisa turire tutabukire mutwe tutine kutubaire ngo ntwaheza mwana wetu munsha ngo berendere bugare no singe baraze kwikaba ni bashangaho shangi bategereze abatwarije kandi cyanga kubagana gacigumaha yenze tubugabwane tuyavurire izina ryabaza muri himisuwe Yesu Kristo mwana wetu amen